Assalamu alaikum Rıcanama YouTube kanalım görүүчүлөрү. Бүгүн 25-жыл декабрдын 14-14 декабрь 2025 Талас облусу Талас шаарындагы мал базарынын состояниясы. Басканга невозможно, да? Адамдар айласынан кечип жүрөт да. Ушака шарт түзүш керек, шарт коюш керек да негизи. Кирген чыккан малдын баарынан акча алат, бирок шарт жок да тилекке каршы. Азыр эми сиздерге койлорду тартып беребиз. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар, оюңуздарды айтып туруңуздар туугандар. Канчада болсун байке? Bazı. Ya, 50 de otsa. Bunların içi. Neyle daha? 25 bin sonu. Şimdi 50 bin son koy. Kaçaken koy? 22. No, boz koy, o zaman espi. Kaysa var? Bunun bazı kança? Ya Tuğan, bazını etmiş bazını. 22. No, 22. Ya. Bağlar qanday ekan? Allah. He. 18 bin. Qancha tishdir? 6 tishdir. 6 tishdir 18 bin so'm. Bul jaq boshqanqi bu? 14 ton. 14 ton, he? Shishekdir. Bulardagi bu? Oo, sizlar qiynab. Mana 6 tosh shishek. 14 bin so'm. Yaxshi. Bağlar qanday ekan? Yaşap. Siz peki mi? He. Bağlar net pos bu? 25'ten. 25'ten. Urgaç kozlar. Bıyıkları? 25 bin so'm. Yaxshi. O'rnini tura olmay. Qanchada olsa? Tamam, nima, o'sha to'tirdi. Ba'zi qancha ekan? 25. Qirg'iz jarnoma degan ama. Mo ba'zi qancha ekan? Ya Tuğan. Ba'zi. 23'te. Bularchi? Shunga qarab, sal bashi yermi? Kvadratda 23 mi? Qancha tishlar ham? Qo'zi. Jallan qo'zlar. Urg'ach erkak. Qo'chqor. Qo'chqorlar. Yaxshi sodam bo'lsin. On bağlar istiki? Bularınız kaçan? Nere bastırma saldı aytçım demeyi. Aytçım dedi. Жаңыл айттым байке ошону. Жаңыл видеонун артында айттым, тедакты Албазанда таптым. өзү салабыз dedi. Ооба, негизи айтыш керек болот мен. Чыла, ёо. Киргенге невозможно, айла жок эле турасың, айла жок эле. Канча? Ой, кетиңиз. Качадасыз? 20'dan. Qo'z qo'chqorlar. Qo'z qo'chqorlar 20 ming so'm. Бул жагыңызчы? Beğendiler şu birle. Бул жагы 20 миң so'm. Болор канча? 20'dan. Болор 20. Qo'z deb turibman. 19 болсо, жакшы содан болсун. Канча экен? 17 миң so'm. Козу? Qo'y. Qo'y bu. Qancha tish? 8 tish. 8 tish. Bolor qancha? 16,5. 16,5. Yaxshi. Qancha ekan? 17. 17 dona. 17 ming so'm. Bularchi? Bular qo'chqorlar 19'dan. Oshek bor. Qo'chqorlar 19'dan keldi. Бұл жақ қанша болды ошондо? Qaysi shek? He. Shek 18 bu. 18'den he.
18 mi so'm. Yaxshi savdosi bo'lsin. Biz tapa. Qancha dot? Ba'zi 18 dan. 18 dan dot. Baykestik qancha ekan? 15 dan bu qozlar. 15 dan. Narxning ba'zi qancha? 21 o'tiradi. 21. Qancha tish? 8 8 tish. Bularchi? qo'zi bor. Qancha? 15. 15. Yaxshi. Savdosi bo'lsin. Qo'noq qilishmi? Bayka men bu yoqqa tortdim. Yo'q, boshqa bunda. Yo'q, boshqa o'ylamaymiz. Adam вообще tortmaydi. Malni g'ana tortamiz. Qirg'iz jarnomada tort. Qanchadan bo'tsin? 18. Qo'zi? Qo'zi boshqa. Qo'zi qo'shqir 18 dan. Video ketadi. Urdirerinde qo'ying, video ko'rinmasa. Bayka qancha bo'tsin? 25. 25 ming so'm. Qaysi kanal? Qirg'iz jarnomada. YouTube'dan bu. Ha, qancha bo'tsin? 15, 20. 15. 15 bu 20. Qo'zi? Shishak. Qanchadan ekan? 19 dan. 19 dan. Qancha tish? Qo'z bor. Qo'zlar. Yaxshi. Qanchadan ekan? Ya. 20 bu 18. 20. 18. Ekotan ochiq qo'yra. Hayır. Bu yilqi bu. Yaşta bir yaş var. Bular 25 dan. 25 ming so'm. Qancha bo'tsin? 18 dan. Qo'zi bu yilqi? Urg'ach. Urg'ach qo'zi 18 ming so'm. Dollar qancha? Yo'q, men aytdim, aytibman, просто almayman, birisi tartamda. Haydi ne meniki bu lan? 25 bo'lsa, 25 ga bo'lo. To'ys. Buni qancha dotsinlar? 18. Buni 15 ta aytaman deb 25 ta aytmayman. 18 ga bo'lo, 18 17. Ketib qo'yaymi? Yaxshi savdosi bo'lsin. Ya ertaga qimmat bo'lib turibdi yana bir oy. Qanchadan ekan? 19 ming so'm buni. Qo'zi bu yilqi? 19 var. Kozlar var. Nima? Urg'achi erkakmi? Urgaç var. Urg'achi. 19 ming so'mdan bu yil qo'zlar. Yaxshi savdosi bo'lsin. Qancha dotsi? 15. 13. 5. Urg'ach bu. Urg'achi qo'zlar. Yaxshi savdosi bo'lsin. Qancha dotsi? 17. 17. Qo'zi. Ha. Urg'achi. Yaxshi. Salomlar chilar. Biz aytayotgan chilar. Qancha ekan? 18 tane dot mu? 18 charm. Narxı 15 dot. 15. Yaxshi. Urg'achi erkak. Burgaslar. Молодец. 4 kişi hangi? Kozlar. Qancha dot qo'ygan? Basını aytgansiz. 16 ming so'mda chek. 16'ları. Aka Buyurlar. YouTube'ga çıkarasın mı? Oo, buyurlar. Qancha ekan balari? O neyiz var mı yok bu? 17 tane dot bu kozlar. 17 tane oturdu. Erkek tüle. Молодец. Takay. Gel tur kart koyayım mı? Lan takmasak. Erten zez alıp gidelim. Qancha ekan? Aka özünüz YouTube'dan görgüsü gelip. Qirg'iz jarnomadan kanal qancha dot? 12 oldu ketdi. Hozaying kim bo'lgan ya? Aytır. Balani aytmoqchi shu. 22 dan. 22 dan. Qancha tishlar? 4 kishi var. Barlar poдряд 22 dan mi? Bilen var, çarba. Sen ister de. Sodan sar bo'lsin. Emme. Qancha do'stsan? Avatırım da. Al baykat. Al. Tamashangiz kamerani o'rganib o'tdi. O gerisi de. Qancha dotsizlar? 15,
15, 16. Bıyıkları. Urgaçı. Urgaç. Biri şişek biri urgaç. Жақсы. Bon, bazı anda eкен. 16'dan. Bıyıkları. Urgaçı. Ver, mağul kaç. Siz kaçada otsın? 25. Жақсы. No bazar болбай алыпты. Келгеніне өкін кетесің ғой? Қаншада отыз? 19. Бос. Қаншаң істеш? Тоқтайын мақалды. Қанша екен? 31, 33. Қанша тістер? 4, 6. Жақсы. Қаншада отыз я? Қанша oldu? 19 bu. 19 mu? Bazar çılazıp tartmayın lan onu. Қанша baş var mı evde? 14 baş. 14 baş. Қанша тістер? 2 diş, 4 diş, 6 diş, bir var 8 diş. Bağları çem? 33'ten turadım anan. Aldığına birleşiyoruz Allah'tan oldu. Telefon numarınızı aytasız mı? 504 Koyduğunu kança da atsak ya? 41 44 42. 41, 44, 42. Kayaktan geliriz? Talas'tan Tağıstan'da. Kıskanlar olsa 33'ten turadım. bazı 33 bin sonundan değil. Keyin ne olur da 30'dan buluyor bol boyu. Birleşiyoruz. Söyleşiriz ha. Жақсы. Ne elin varlı. Kaç eken? 23'den kaç etiş? Tişke toktağın oyları. Kaç etiş siz? 40. 40. Kaç etiş? 4. 4 işte biliyoruz kalmayı ki. Boz be. Жақсы. Oyun var boz. Жақсы екен. Қанша дос я? Чекесін айтырыз. Балалар қандай? Арғандай 15'ten öyle. 15'ten öйді. 15'ten қаншаға чейін? 20-ға чейін. Қозылар бір жалан, 2 тіш, 4 тіш пе? Қозу. 15'ten 20-ға чейін. Балалар қандай екен, Майке? Балалары. Стік емес пе? Қайсың? Балалардың чекесін айтсаңыз? Мынау қозылар 15-тен де отыр. 15'ten. 4-тен алсаң 14-тен беремін деді. Ургачы? 22-ден мынау қойды. Бұяғы 22'den екен. Ургачы бұлары? Мынау ургачы 4 өтеді. Мынау қой. Мынау еркек. 15-12-ден. 15-12'den екен. Жақсы содаңыз болсын, ә? Қанша ол шөп? Қанша досың? 20. 20 мың сом. Cuma da oturma eken. Қанша екен? Қанша екен? 8. 18 мың сом. Қанша екен? 80 мың сом. Қанша тиш? 4 тиш. 80 мың сом. Қойда сітті ме? Бұл зақ кімдікі я? 22'den mi? 22'den mi? İyi süzüldük kötü var mı? 22 мың сомнан дейді. Содаңыз болсын. Қаншадан екен балалар? Шеп, балаларын айтып қойшы бұл. 15 мың сомнан. Бейіт қозылар. Қанша екен? 14. Бұның осы şu? 10. Қозы қанша я? Қозылардың bazı қаншадан не? 10 жарымнан сұрап тұрмын туған. Ұрғач еркек. Ұрғачы бар. Қанша баш бар? 11 баш бар. 11 баш бар. Болар қаншадан? 10-дан болса берем. 10'dan болса. Telefon numarası айтасыз ба?
Же бұл ошқа кетеді, үйге өтпесе. Алмайды, үйге кетпейді деле да. Болды да. Содан болсын, а? Қайда достар? Канал, қайсы канал? Қырғыз жарнамадан канал. Бұл қанша? 26-дан. Бұларыңыз? 10-дан? 11-ден. 11 мың сомнан. Жақсы. Қанша екен? Бағасы қанша екен? 23 мың сомнан. Oğlum bazı kaç eкен ya? Tuğan. Bazı. 20'dan. 20'dan. Kaç atış? Bozlar kanı. Kaça dot? 10 koyuyorum, 11'de oturma. 10 koyarız. Buraya kaç? Yaxşı. Kaça dot bunu ya? 20. Nark nasıl? Oldu 20. Bunun kaça dot bu ki? Kaça sırap düz? 16. 16 bin sonu. Bıyıl kulu. 16 bin sonu. Kaçadan dot? 16'dan. Bulç. Ha, iyisi yok. Yaxşı. Kaça eкен? 20 rot. Kaça diş? 8. 8 diş. 20 bin son. Boğar kaça? Baba rot. 18 rot rot. Yaxşı. Sodan söz ne? Dönem bay qanday? Kaça dot ya? 23'ten beri şart qanday? Siz kaça dot özünüz? Özüm 24 tot. 24 dot. Kaçadan eken? 20'dan bu. 20'dan. 20 bin sondan. Kaça tişler? Tişke toqtaq. İşte top qo'yganmiz. Yaxşı. Bununuz? O da elə o'sha tishga to'xtaman. Yaxşı. Sodan söz ne? Bağlar qanday ekan? 18 bin sondan. Nar qizich? 18 bin son. Qanchadan ekan? Qaysi? Eko. Onun boyu 20 bin son. Bularchi? 17. 17'den. 17 bin son. Көтөрүлбөйт. Kaçadan dost? Буларды 16'dan da отыр. 16'dan. Kozlar hep yılgay. Быйыл козлар, шектер байланган. Kaça dost ya? 13 tane. Не деп айтат? 13 bin sonuna. Мага келсин да, мага кел. Майса, носки аласың ба? Я, Носки. канчадан кел? 130'dan берем саған. Я, 130'dan. Kaçadan ekan? 7 градусқа чейин Ya. Bağlarını aytmoqchi. 18'den de otobüs. 18 tane. Bıyıl kozlar. Oo. Burgaçı. Çiçek. Çiçekler. Yaxşı. Kaça da odası? Bazı aytmoqchi. 15'ten. 15 ton. Yaxşı. Bağlar qanday ekan? 22'den. Qancha tishdir? 6 piş. Tişke to'xtab qo'yganlar. 22'den. Satılıp ketdi. Kaça? 25. Kaçıp etmişsin. Siz emas mallı satlık oynamaz. Bazı qanday ekan ya? Şef bazını aytib qo'yingizchi. Bayka bazını aytib qo'yingiz. Bazını aytib qo'yingizchi. Qanday da? Chekkasini aytingiz. Qanchadan olaringiz? Et tüyleri var 16'dan var. Çarılar 15 tane. 15 tane. Qancha tishtirim? Yani 60 tane öyle. 6 tane edi. Tishga to'xtab qolar.
Жақсы содаңыз болсын. Қозың қанша? 15 мың сом. Жаш қозы. Бұл жақ хозяин істер емес пе? Сенікі? Қаншадан бияғың? 13 tot. 13 жалаң қозы. Oo. Ұрғач еркек. Ұрғачы. Атаң кетіп қалды сені? Телефон номерін айтасың? 0703 13 53 73. 13 53 73. Қызыққандар болса жалаң жаш қозылар, бұйрықлар. Қақтан келесіңдер? Талас. Таластан да? Қызыққандар болса чалып байланышып көресіздер. О, ақтын. 25 ше? 20 мың шешек. Бұныңыз шы? 4 түш қой, 16 чарба екен. Ешкілер тап береді, ескі серкелер. Қаншадан екен я балалар? 8 мың сомнан. Серкелер. Бұның бағасын білбейсіз бе? Қаншада осы я? Eko 11 мың сомнан. 5,5 мыңнан. Қанша екен? 12. 6 tane. Жақсы. Балалар қандай екен? 8 мың сом. Стеке? 9 мың сом. Теке. Жақсы. Temiz eskiler var burada. Келіс. Балаларын айтыңыз. Bismillah. Toğuzdan 5,5'a çeyin. 5,5'dan 9'a çeyin. 9 мың сомнан 5,5 мың сомға чейін. Жақсы. Аллам, балалар қандай екен? 5'ten 5,5'dan 5 мың, 5,5 мың сом екен. Жақсы. Қаншадан екен я? Kulaklar 6,5'dan. Eskiler. 10'dan. Olaq 6,5 мың. Жақсы. Ушменен туғандар, той жақты бүгінгі жиынтықтайыз. Видео лайк басып, комментарий жазып тұрыңыздар.